Céad míle fáilte go Coláiste Naomh Feichín. Is mise Oisín Seoige, scoláire an dara bliain. Tásúil leagan go mbeadh sibh taitneamh agus tairbhe as bhar Turas Fíorúil seo faoi scoil Seanga. Welcome to Coláiste Naomh Feichín's virtual tour of our school. I'm Emma Niahi and I'm a secondary student. We are a small Gaeltacht school who always punches above its weight. Our school endeavours to assure a safe and secure environment in which education in a holistic sense will be provided, focusing on our students' academic, social and cultural needs. Tarlíonn timpeall na scoile, tosaíonn á lá gach maidin le teach na musanna. Tágann an náltaí thugann ó hall sa bhus ó cantar Gaeltachta agus Gaeltachta. Fáinne fiú grim na híthe, Cad a riomh nach míon hart, Down a sam cabhfuil deire am scéal, ach tá méar mana ceart. Fáid go dtí Coláiste Naomh Feichín is mise príomhaidir na scoile Gearóidí Níocnéile I miana tá Turas Fíorúil agam daobh. My name is Gearóidí Níocnéile. I'm the principal of Coláiste Naomh Feichín. I hope you enjoy our virtual tour this year. Is mise Seán Ó Hickey agus tá mé sa séomh bliain an seo Coláiste Naomh Feichín. Faoi láthair tá mé agstaid ar feirgneachta agus is ábhar tharbh practical agus úsáidteach é. Mar fórsa mar chóirsa tá mé ag duna bád seoil agus tá ceithre ábhar practical difriúil agan sa scoil siad sanna ealaíonn graphtech ach nómhairthála agus ámadach. Agus sé máiste le lidan ar únsa. Megan and I have started an online physics course this year in Coláiste Naomh Feichín. What makes it different is that it's trí Gaeilge agus tá muid ag teagháil le scoilna eile ar fud an tír. Last year, our school established a basketball tournament for second-level Gaeltacht schools. It created a huge interest in basketball among our students and created positive sporting links between our school and other schools in our area. We can't wait to return to these important sporting activities for all students. Seoí Ellie, Seoí Emma. Is daltaí muid atá tuairis faoi an trethóisire agus mó sa trí bliain. Is brálinn an economiacht bhaile, is over acadúil agus practical. Home economics not only prepares your culinary skills, but also prepares you for life. Coíonn sé scileanna, practicúil, analíseo agus taidirach ionainn. Thanks for visiting our home economics room. Is scóláir sin seach mé agus tá ealaíonn an-tábhachtach dom, is é an ábhar is fearlam agus bhaithlam post a bheith agam in ealaíonn tar éis an artist. The creative arts are very important to our school. Art students in the school have undertaken art projects over the years, creating set designs for our school musical and Christmas play, which has become an annual event. Jeeve is mission Niamh agus Patrick. Science is very important. Here we study physics, chemistry, biology and earth and space science. At senior cycle, we also study biology, agricultural science and physics. Cuireann our scoil bé mar imeachtaí breise a chaireann na forbar sa Gaeilge, Folainne an Dalta agus féin muine an duine óg. Glachan is páirt an imeachtaí ar nós Gaeilinn, Scléich, Ceol Darman an Nollaig, Comórtas Talanna, Turas na náisiúnta agus idirnáisiúnta agus imeachtaí spórt dírithe ar an Belgéile agus Kisfeil comhaith leis an lúthchleasaíocht. Is mise líní crach, is muid a cathairleacht agus leas cathairleacht comhairle na náltaí nó goth na náltaí an seo ag Coláiste Naomh Feichín. Seo an cathairleacht Gary. Hi, I'm the chairperson of our Students' Council, and not only do we ensure the safety and well-being of our students, but we are the voice of our students of Coláiste Naomh Feichín.